Ogu nigwe mwanya ahi Christopher Byarugaba yabire natura kandi arukorera emirimo ye. Abanyabuzare hati bashobirwe taroho burari bwona kandi tibarukumanyaho kutandikira okuronda omuntu wabo. Ibiro byo kwezi 28 December 2024 na bunyabuzire. So tukagenda kietegereza ngama nkamutera esimu yakwata then asindika umwana wange agenda koleki amuroleho kwitu umwana wange byagenzireyo tiyamusangayo. Kumanya ka hayagiye akabura buyego ikiro ubwiwe cyo ntihakutagira ngo bisamusanga kwa samkago kwa yabaliza nawe yamaligo wazana hasimu atayongi kubaza nawe yisakali kumuneni yako esimu atakwaje. Ababine ntekateka ngo bundi omuntu waba kahambwa binazi ni araba byo kwerinda abwe nshonga zitarukumanywa bakamutwara like given the situation of the room nuko kabiri disorganized amaizi blanket byona birahansi byona bikabira hansi. So nanye nafuna mu okutekereza gama ngo umuntu ono bakozeke maybe bam kidnapping basanga kisikaje kutyarikiri blanket zirhansi yego kumara sabiye zirhansi amaizi cyera kandi yogwire hansi gasisakaye munju esimu asigiraho. Godfrey Magezi mukuru w'entebe yo kubanza bwa Kihura Central nagira ngo kubura kwa Byarugaba kuresereho kutina omumitima y'abantu kubura ko munyoro Byarugaba kurisi kwera likiriza abantu bona mutikaro kimwe nanye nyenka katyama n'abantu abatotoroye ntabwo tusaba abebyo kwerinda bona tugambe ko umuntu yazoka atari tukasigara mu mwanya tukusaba okwetu mutusaba abantu bona barabamanya hali oba akasisika akatabu kamutwe yagenda takumanya kuba bamutorolire batumanyise. Vincent Twesje omugambirizi wa polisi abwe cyanga cya Rwenzori akanise ntekateka y'abatura abari kugira ngo umuntu wabo abasa kuba yahambirwa byo kwerinda naye kunako olugambibwa nti omuntu ono yabula walimu abasirikale abaali bazze okunoonya omwami ngo ayita baguma nga ava butiiti yayinamu ebizibu bya ssente oba amabanja naye kino twagenze ntukola naffe ne tunoonyereza ne tusanga abasirikale no emitendera gye bayitamu gyali mituufu. Okurugira Twesje polisi bariyo bakore kiru kubasika okumanya ekibira Byarugaba. Tugezaako era tuli wano ne mamuliro okuyamba family eno okufuna obwenkanya nti omuntu waabwe alabika era tubasaba tubakubiriza mtu ina information oba ayina amayitire gonna ayinza okutubuulira nti omuntu ono ali wano oba ono yagenda wano oba yagenda wano ajje. Gasha kwa Daniel Bingana Omurchenjojo District.